No, yes. Raure. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, iko India. Nĩndaiguĩte ira neuma Dubai nĩ athiĩ India. Angoratu ficetwa icera rĩrĩ yake kũrĩa India. Ketuge nĩ mwamũkĩre. Nĩ ngũikĩtie ritho nĩ mũtambo-inĩ wake. Yes. Na nĩndona nĩ amũkĩrirwo as a head of state. Wega, this is with a 21 gun salute. Nona nginya maragĩrana Narendra Modi. Narendra Modi, Prime Minister wa India. Yes. Nĩ twĩkĩirwo federa nyingĩ. Nĩ matũrũrĩirie. Nyonaguo nĩ matũkuaga na ũritũ. Aendea haha ngara rĩ matiaragia ũru witũ kũrĩa nĩ matũmaga ndũmĩrĩri njega nĩ mauga tũramatwara wega ĩno kuona this guard is a huge guard nĩ nene a guard of honor red carpet nyũmba nĩcio ironeka ti cia ira you know India has a lot of heritage and a heavy population. It's a rich country. No nĩ bũrũri mũtongu nĩ makinyĩtie population ya B. I think they are India is a huge country. Wala billion yemo ni horo munene. Yeah, they actually I think 1.3 1.4 there. Ucio nĩ bũrũri munene. I think they should be just after China. Solution na kume kedo yire na kuna. Actually ko hede a third of the world's population yaikaraga China. Ni aingĩ. Kwende ungioire andu aria methi umagania maita matatu kwe hindi gicunje kimwe giikaraga China. No nginya magithathaũrwo bũrũri we na andu aingĩ naguo ri nĩ mendaga ngwatanĩro njega mũno na mabũrũri maya mangĩ nigetha magaikia aiganana na kũu kũrĩa gũthathaũke. You is pressure. Sasa nasikia veve Ruto kuja. Sasa nataka na party ya veve watu milioni mbili, watu mingi hapa. Chukulia sisi milioni mbili. Mwoke gukumekage atia. Hii watu yetu iko kili mingi. Watu yetu akili mingi. Wao tengeneza kabro. Wao tengeneza barabara. Wao kila kitu fanya. Wao weka wholesale. Wao kata material. Wao na weka hata baruti. Wewe tu sema taka ngapi. Ado ni aige. Hata juzi maseva nichukulia sisi milioni moja. Na mauga ni magotuera ikondo. Kama nachukulia sisi watu milioni moja na kuja tavega wao gara Parklands. Tavega gara Parklands South B na Westlands na South C. Sisi nachuka pakado yako. Sisi pakado yako tajukua yote. Hata ile bado iba sisi tajukua. Wewe leta kama unajukua watu. Mwere andu no matuere ikondo. Sababu hapa watu mingi. Watu mingi bai. Bai. Watu Emo ide magi dina kia kemcho kia na kemo ide aso kia kiaruse acha kiaruse akere ki okay kemcho bai de une brother kemcho bai Kiaruse. Kiaruse. Wewe como que na muhindi wewe auga barabara ke. Kuna kuwa ni view. Yes. Ni kamili. Kama wewe chukua watu yetu uleta Kenya. Alafu sisi nachukua bakado yako barabara ke. Mambo nakuwa barabara ke. Gero nagira bicha mutambo-ini wa President Ruto gona riu me kuria riu magikiaria ndona mauma na Chief Cabinet Secretary Mudavadi ndona attorney general hau ndona waziri wa thitima Chirichiri na Nok mweno wa andu ana guku ri ni mekirithio headphones ndwire uri
do ya mekwa dia githungu na hindi most of them in leadership maiguaga riri githungu no accent ya hindi ya ari no erituhire na noko ndirona na noko ado kuna mwaka minister nao makoro mahetwo brief koti wa uthigwezi ya chapati ng'ombe orame ya ng'ombe India is a sacred animal. Aya, dogi wewe ali beef. Hey! Wewe itiza Mungu. Ole gaiao. Do you have beef? Pana veza patikana. Hamuna ng'ombe. Wewe taka kula Kristo yetu. No, it's a holy animal. Actually, ng'ombe in India, ona ngiuria kinyua maona sone yale kuori. Cikoragwo moiave nustendekete. Twana na ng'ombe bara. Cikoragwo kou bara na ndungi ihituke niguo ngari ihituke. Na gamba ci ng'ombe iria ikoragwo utari road ni cia hindi. Cio ikoma bara. Ayo no ya rehuka ko Gathaiya ndona no atongire muno meri uri uga atari ngai au ma ng'ombe tu no get you ali beef pan actually they are strict vegetarians, most of them. Kama daga kula hapa kula makele kula nuts kula matunda pakini pana kula nyama nekio maana turane magutuera ikondo ni mekuruturira wega toto sigiki ma importera nyama exportera nada tige export nyama India alo no makwirwo ukoro mkia hahari na mera kuna mahali na batu wetu aliteleza kidogo Gazema Kenya kuna taiga na najua huku taiga mko nayo unaweza tutafutia taiga kidogo tujirele pole Aziz wazi waone. Sasa gari alisema ziko na taiga. Na hapa nimeona ziko mingi. Hapa mtafutie moja iko na miba. Ndio sasa zaliwe. No tumuere taiga ta 10. Tukigena breed yo guku. Mama mwe athiriri. Kama taiga. Mimi lisikia najua kuja mimi naongea va mazuri kuja naongea mazuri kama taka taiga kama taka mambo mazuri India mimi lisikia nyinyi iko kitu nauza kama tapatia KICC muneneo nitajoe guku ama pati ya pipeline hii ya maputa mazuri yo pati ya mimi yo utapatia pipeline mimi tapatia vekile nataka taita ndugu yangu bai utasagua kitu kingine taongea na Jartu Vedi naongea na Manu bai naongea na Kalayani Narayani sisi nakuja na veka maputa mzuri sasa kama nauza patia sisi kitu moja sisi tapatia vekile nataka sasa hiyo mkumbwa na sile tusauza locally unajua hata kure nyumbani kuna watu wako interested. Yes, ile imebaki ni ya ratiri ya ratiri hiyo naweza kuorganize hiyo pantaka hiyo kuna pesa mimi taka mafuta. Sasa unajua ubaya hapa kwa mafuta unaweza bio mambo ni magapi kama 3 basi mimi naweka yote 3 pamoja. Patia tu moja kama napatia mafuta hii Fereji leta mafuta taka Mombasa Nairobi patia hiyo. Ukisema ya ratili hiyo tungeorganize leo ama patia mimi nyinyi naweza patia mimi KRA tapeleka mazuri
Iyo sasa inikagutwe kamoshi akahakagwi mugeni. Era wondo ndo mwathi uma India. Ruku kindo makwamba kuima ni nyama ya beef. Ure Mekuiganira na maboga metagirire kire ukamuria, lakini wewe kwa nini upiti na ng'ombe kwa barabara? Ipana ng'ombe bakati mtu kupa hapa yeye narudi kama ng'ombe. You know they believe in the reincarnation theory. Reincarnation ne kugatiri utie kudothiaga ucokaga we nyamu kuringana na mehia maku. Wakora mehia maku bari mara makara kuri ugacoka we ngui na hiti nyamu ya ihera no akowe mundu ari ngoro theru ucokaga we ng'ombe na matambura ng'ombe tondu ng'ombe ri ona mwana agiciarwo na mamu agakora atari hori iya ria ng'ombe ni yake mwana na gutie nyamu ingirera mwana tigo ng'ombe. Yes riu mamitambura makuga acio ni aria mathire mari athe siwezi pana pesa hii huyu manubai pana pesa kanyaga mtu uguo ngithithia no guruki waku Irio thiche ng'ombe ugiuka na ndege ya mirigo mutu cho veka Mungu yetu choma. I don't want to extend that conversation lest I sound sacrilegious. but that's the way it is. Okay. I don't know how. Besa si happy. Reure Sherehe sasa zimeanza sasa ni mingi. Tuko December. Uko December. Na tayari naona nitutirorete thiko ithano. Yes. Aci sherehe ni ciguthire ukaundu keho Senator Karen ya mwarokagirira muno getagwo aluta. Karenzu yafurahishwa na aluta. No ndu aluta riu ya mucie ti aluta ya kirabu. Rimwe ni muthia aluta mucie. Muikarete oro uguo mucie ri. Mweci riu ni mwanini ukirwo ri. Ukagia kindu gito river rejuvenation. River rejuvenation ni nyamu todo ma geography. Yoria ruiri no ruhuire haha. No wathie na stream ya ruori ugikinya probably saganari ni rugakunuka ringi wathi gukunukira hangi within the same stream. Rimwe kati oro uguo mweci ari mwani no kiromuka igwa he mundu oka na wathike wathi mweru ni mugutha sherehe na gwe thufuri itateng'uragwo mahinda especially kuma tariki tuma Jamhuri guthi uguo kwe micie we ageni he thufuri itateng'uragwo he kundu takaga ndogo. Yes na kwe ma expert nao atata a rugongo wira wao koragwo riu gutua stew riparian. You see na kaundu aka ni predominant muno Central Province. Kutau coast ri mkoa wa kati Kiambu, Murang'a, Nyeri, Nyandarua. Yes. Coast they do not make food with the soup. Acha coast ti ando irio cia thufu. Hapana. No. Irio cia ni you know rojo ona thufu metaga rojo. Rojo. Irio cia nyingi ona ni withambe njara. Yes. Urie na moko. Ona ciana cia ni cimenya kumeria irio itari thufu. No ciana cia gutu no mwaka otwe irio icio ga paste kega. Itwe kurirwo. Ria musamerie gathufu ni yakwandu kamusere kau ungimuitiriria thufu ri minjiri gathufu kau ale thufu itu ri content nyingi ya thufu itu ni waru
Niendete waru ni. I personally love potatoes. Sipendi waru. When they are made well. Kiwaru ni kiega. Sikipendi. I think you grew up with them a lot. Ona digweci ni kuria muno. I think no mwiri kurega. It's just fetish. Ndio koraga riri. Thubu ri. Ukohana riu njohi ino ya uria andu mugati riri. Tuitu kanyu tanekirwo ki. Tanekirwo mai. Tanongererwo mai. Ugiuka igongona ria rugongo cereirwo ri. Ni highly likely. Kile area ni enhanced. Na keguo. The water content. The hedge. Ere mogioka wi mutuka tukire ri nwi he andu igongona rikinyaga ukaigwa ri uria uratha na riko ri yes tata guo uria wi riko akagwa harusi harusi ni ndirona ta andu acio maingi haria moka thutha katiriri ni hari itangi ni tahe mitungi ri uko groga subere sigo wewe kia ko ure wana ari mundu waku no ro mushuva frat ona uzeka idua yuko ndio tu discover pan cake to kigaria kuongerera chapati ndufu Wiwa ikira mai no wale makome serious na mai ri matikiona njagi mutungi onyita ogetina okangario pocho eni ukiongerera supe eni tuminji tu tukugaite ri ungiuna nuthu tuikio ku tutherukanire ri usoke ususire kaafisi ri no still de korore recipe everything goes in one go kibahe mama siona haria turambiki mekire thubu ri gucia stew yo ni araiha tia kumakareke waru ikue wari wakua kunyitana aigyo oka muizo ri thituru ria wekagirwo ri eko hana yogo ona hena Kenya mari waba ukioga thubu wa waru mena ondo waru uheire wakua wana yogati matuika paste kuoga nyama waru about you nigetha riu ndiru na nyama iyo ika nyama ona itherukite ya taste ya nyama original ri ikora ndwe ni urire mai-ini no ria maithori ma thamaki moragira rui Cheze thamaki thiriraga ni maithori macio moragira ki mai-ini ucama wa nyama ino ri thubu-ini na nikio no nginya ondo ta kwenda yes onyue thubu onyue thubu ni thamaki no mwako wa higura spirit we Adam wadu na matare rukofe mekiro thubu ucio ri ona athi haria rugiri-ini agatega irio akanga agakera ngari agakera akera
ade obroka na chafasi spillway ya mazinga murokete na kenyo gya chafasi ndugathake na ithuĩ stew ri itanekirwo mai ikoragwo wima. It's a very good color, very appealing. So kaigua guthaharia yakirwo mai karati coka rangi wa mũgũnda okiria karati yarata tasi ya kurwo sherido maine mahiu uria karati cia uma mugunda ithambagio igapakwo for transportation cicoka rangi ucio kiwaru na kio gacoka white. You see, if you have a potato that looks, you know, so tan with nice sauce, leo gitu gekirwo thufuri nita gukamurwo na thufu I don't know how it works. Stew yori egirara riu muthenya ungi niko njega kwa kana thufu. You see, proper gravy ofatie wekirwo mucere iguru ri itigare hau no riu eno irathi na thi ta mbura ri ita mai muthanga-ini hela siltation process igathi rungu rwa mucere thufu na makoragwo mahetwo thuburio maihũre rĩ ndiũĩ no ameire formula nĩ rĩrĩ gũikia gĩciko gũkoroga gũtaba kĩwaru awĩkĩrĩra ũguo rĩ they are very fast ũtanaheria thani akocokĩtie gĩciko na thuburi ta 4 iyo yaka mũcothi nĩ kega ndũkanduo na nikura no menda thufu ni ukunyongerera gathufu okay kagire fi na magona inde twasa bori andu othe barikia gucabura baikarite ite-ini matanarikia kuria ri he mundu ethaga beceni agoka riu kuria ite-ini mundu urenda kuoka aye bogara riri he gatoke hoka munguna ida ka buru kana kare wese kia thufu cio kwa muingi nginya hofosa kwa muoni na thufu cio no gucoka kuiyuia meloni iria uigagiriro irio-ini na meloni iyo ni camaga uru gau wagerwa thufu I think as a soup. No, maundu ta maundu ngi makora riu kianda gia coast. No manya riu ri uria irio cio na thufu cio ripariani. Ucoka ureherwo mucuthisa ba eta ndo sosa. Oyo mai onyue soda na urireherwo cai. That is too much liquid. Ukule nyama, ukunywe supu, uongezwe chai, ukunywe soda, chai ingine na supu ingine. It's too much soup. Ona ukia ndurugo maigua very wasteful guthondeka nguku itari thufu. Iyo tiokana irio ciena thufu ri ni irie migaire. You can go around. Yes, you can serve many. Tondu wekirwo kanyama ga piece kamwe kana twiri ri coke ubwo repair and ri you are good to go. Coke uthwo karimino. You guys observe too much.
We have to. It's glaring. Nitoingihagia thupu. Igano maingihari. Nitwenda, you know, ona mundu he undu angiona thuburia ae kuhuna. No tungiongerera thubu. Na thubu ideally the bare minimum tungiongerera ni undu wagenire. Tukinyagia rurinja nuthu. Reko theruke. Kerra kavisi. Na wikie riri. Kihari heire ngei. Tua. Wikie cool. Ye musamo. And I'm telling you, the voice you are ready no gima. Do you know what to convince you? As it try cubes to any to say. Toto. Tuere. Try kiokuo. Ya to cube ni wosa mavega. Tuena vesa sia ku. Reure. Alphonse Mirithu. Alphonse Mirithu. Yes. Was left in Ao. Composition. He guessed in Ao as he was bamboozled and flabbergasted by the turn of events. Suddenly. Babuzu dile. Yoko noga ya thoma huko Nairobi. Ruoko getiakinyete. Acha thukuru cia polling station ni getiakinyete. Babuzu is a very basic word. In the city. Not in the rural areas. Ebelugad. Au. Mesmerized. Mesmerized ni gacoka guka ha moi aroka kurekeria wathani. Kiu ni giakinyire. Flabbergasted. Getiakinyete. Wow. Wow ari mukinyu. Wow na nejua ni wale post ya gwiciria githungu. Wow. Wow ni wakinyete na iria ria nyayo. Reure. Mirithu ri. Cigo icio ciothe twakigweta. Sevanetie nacio. Sevanetie nacio tondu riri. Marauma kuria gwetagwo Gikondi. Yes. Gikondi ni Nyeri. Kiarware. Mena ifata ruai. Kwina igongo na ndoni hindi ya mabura hatu. Yes. Mena mutimia wake na muthuri wa muhiriga wetagwo Gathaiya. Yes. Iyo. Na tondu Mirithu nake ni akiri wa ndinga wa keri. Wa ngari. Ni ari na ite. Na iria ciekuo ti njeru. Tire na ite njeru. Ona tio, yeah, they have seen better days. Yes. No nake mundu ukigite na ite yake wega ri. Yes. Ngari ona ni ri service njega. Mirithu ri. Ni ari ngundu kundu gwito mwihoko. Agicineane na ni erida muno. To acoka kuigura cia jokire kuma thutha. Nigwacokire ukigia goro. He felt swindled. No wakihikire kwendia tene. He was scammed. Aciendia gicoko giko. Ago Gikondi. Ni gwikwa gikoragwo. Ni maragiuka mena ifata ri omwe wao. Ukiri wari. Kuria ruai. O hau siweji. Yes. Na inio ni cokete gwakwo micie mikuiku muno. Muno na hindi njirigana kugikora nginya pararu ni cia thondekirwo ikigia tura mitwega. Ni na drainage njega muno. Yes. No riu thina urokire riri. Mirithu riri ariga Nairobi na ngari ri. Kwali hindi no tura promulgate katiba 2010 ni akiriga gicuka tene hindi ya the promulgation of the new constitution. Yes, the 2010 constitution is no longer new. Marati new. Ti new. Nyamu tukihinyitie miaka 13 ri. Ti new. Ti watho mweru. Yes. Riu aragiuka. Now of course the karodi ni agitigite here and there. Some of the plants here and there. Maroka. No riu ri. Kindu tatigite kiduoletwo ni Eastern Bypass. Yes. See, the Eastern Bypass is now duo. Riu ni duo. Actually all the way nginya kuria
wita goriri ale ajeshi yes Umoku adege Woka Wothie ngija Ruiru is duo yes marayuka no marayiteithania na muthuri wa muherera na muka yes amura atiri Alifonsi no uraririka na njira atiri ndu uko twarithia ngari no wandebura ngoigia na ku thutha niki we watwarithirie ndu dikiuma na uru no kuria ndio natatuthire muno maraye Kenya exit yake ya Eastern Bypass ona matiramenya hega Slip Road kageire kau ni gathutha muno yes I think is actually kamwa koyo just the other day maraye thie ngia kiunguro hare marambire kumakari Alifonsi ona yatiriri kawe kuwa twekie ta Uhuru highway Wala dia tigete aramiti oguo muthuri mena keri yetuthie ngwiciria atondu ni kwikunda ukuri wale tucokia gucoka nie twahituka njunjari ria tuhitukirwo haria ciaci hanirungiri mejiria magwa makinyete tole troka kukwira machangito ayo bonus you see when you're on the Eastern Bypass exit ya kuingia na Ruairi utari converse and na ko Misiri is a whisker kwa jariu hapa rero irakirwo ratuika nduo yes uguo riu exit yo ikaire ona we frequent Nairobi yes utari very keen yes ni ukomehetia Mirithori wa iguru we kai kundu gukukia ihire atia we because tatu ahetuka kidogo andorokazi okugeta turaigira nie girire nianda mogeto iterera morori nie gomba guikara haha we nawe moro ikura ihu ngari e maguta nie guongereire keno Roria kana e maguta ongerera ndio taizie kurora bala Uru amuherega ri Merezongu wekiria guku ni utawala wakondie tetie muno nendo na andu andikitwo utawala academy mahitiri exit ya Rwai aja wetu tigiko tulitegeza bakeu nekuo tondo riri agite tibira oiraro ida Kone pi Ezori oguchoka Mirithu tondu no kurura turona na ngari ino yaku nwende tuirie ngeji kuma ira waringire mubariti tandurume mwaka wa 96 ri ngeji no yakuire Owe katiriri Nairobi ndio kaira kiria gwika tondu o mundu hari amenyaga ri tugukinyoho twerembe alingi andu ariku au riu tugucie nginya kuria kwa jeri wa mitumba kabanazi ndona kabanazi ne we no ri kuma hau gutie kundu itange guturanya Nairobi kuma hau oni oi kabanas yes ni akimenya kabanazi ni ende Irio bara maraki obogo thie mana he tiri kai mukawa wathire ku woku twainagirwo ni musaimo ri kagwathire ku uru amwere ari ekatiriri Mirithu iteka ndona pa notari yakwa ndege ni ndona ya bakazi kwa ndege ite kwa oi no tuliona hando tugeyune Jaike ya bakasi kwa ndegeri Waira Baraki amo Basa Road Maravie hatu hagothi straight re Mara exit mara ingira airport Baro tutaomba mshuke gari tu wakague kidogo ate kwani hapa ni wapi umeingia kwa uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ngai inawadoroka vile
Nyana moja hata ingira ndege no kuingira kila we. Ona micheneno ya kudio na tumatule. Taba umetwa zoli mwo. Wakia security check. Ni vizuri niwaambie live animals huwa hazikubalishwi kwa ndege. Kwa hivyo hizo kuku hatuendi na ndege, kuku si hapa. Ona makueta ginya kuku. Pela ginya moshono. Maza sasa hapa uwezi rudi nyuma. Itabidi muende mzunguke mulipe parking mto. Okay. Mirithu athura mwere au atri onareke tule tondu kundu gukuri njirega kundu guku tukiumagaria wa mahiu agasomege kamwana kani na adventure marai mare parking makiuma airport ri handu ha maigira Mombasa road ri hui expressway Maviko angakipakia kapara Uhuru nake ni achizogoranire muno wokora unakotoli mara umeingia kwa express utachukua ticket mahali utatokea utalipia potolipe tena tulipigwa kwa ndege tulipigwa hapa lakini kuulize mtoto yangu katika barabara hii ya juu kuna petroli za juu samahani sasa petroli itabidi uchukue one of the exits bali gaze wale wajosi morning hello nemere zoe twetiria jira kidogo ado to kaginya kiwanja kia ndege ada tiga choria we njita haria tuli twachoka leo tokiuma ri twaegechwo ne basi ya mabara twabata iguru leo twenya mwena to express way ne abe ne ande ketwo imara ndaima wate wakoro mwe hauri mozio ogwo na expressway makinya hari ogwo museum ri no mumire hau muke na forest road muharoke ozika road ringi muigira hari ha GSU muke na outer road ni kumuchokio kundu kuriku ni shaba no ko ndegwe hau monazimu ndewa no gutwikangiria maguta nyandukere murugwa kwe express we mara hiyo mau matato mebia manja de kaudi malaga sawa twe are ure tongura renge monje tere kangere monje teko yi ni wewe kahora au talingi road yes ni onajiria no kate yo maguhe ne nejira twasere irwo nguru ne uro togo citocieta twekore kono kuruku wekorero wai oduai mathi makinya haria timoro ri remember that the month that was brought down yes hadu ha ma exist ri maraki gama Machoke Mombasa road ringi wachokani odhuri abura atiri dwika ni kiririkano kane kuira maizo no ni ndiona ndege yo ringi hapana ekatolage tudurio ne kama no kuhoira zabaleno Mirithu ni uri garari itarake nyitore kurarianga itato tuma taiza nanu yetu eka atire kale chidwe ile kuichichu
Mutumia ri ni ndegera twitite no dalili njega kila we twekirie moda ota gwekirio kiaria we wadorokazi wala ya pepe karibe mumemele kole wa para FM utakiraga ni maetia bara ringi basi hapa maya rate tu banira yudo izuote tutige kule kwa wadegeri makirambire marugamia ngari marugamia ihoya ringi magi ya kabana zinere mathi marega rure haria njire no ya uthikia ng'ombe mera bodu aduthia triri kijana yetu sisi tunatoka Gikodi na kuna kajaitani kama tulipandio kizito kwa gari sasa tunataka utuambie kutuacha utuonyeshe luai ndio hii tatuiticha gapi aya mtacheza na soine mzai ati magana mana ke waje tupotee tena dagere hamana waje tupotee tena tuthohoro kala tikira maya meri karama tongoria riu haria thina urokire ri wakini we wa muhiriga ya mwiri atiriri onyawe Mirithu ri etekira kuro tondu riri ha ni handu hakura kila kote mundu ni oragira ikombe nawe na wadorokasi ni augire twahituka haha wadorokasi samiri ni imukunyire no ale Irio haha no tondu nawe wi mweri ukarikia ri watu ciuru kia Nairobi yothe abatumia bagia gole aruta oira kana kia Ngai nitugutongoretio ni roho wa nduma tereba witu agatumumio tururite nginya kwa ndege tuzieta nginya kwa ndege tuteza pale icho kaitani nake agotu ni odo chio toka muchukani ne chidwe ega yaja na ya hizi adorokazi ri Mirithu aje kuweta roya utumia ugati ri adorokazi yakuraga nywete mai bakore tukuma turiri kirio Njororoko agikono ocio wahenda ruhia ndira tugeciara ndamba rapini Naira buye kula ri ukwaja mundu mugeni ha kaundu panikaga ukora pio pio na nwe urite muthenya ni wiyaga muno ukwaja Mirithu arauga atuire Nairobi yes umenya machambiki make ni mamuaga mukana muthuri uyu Mirithu ithe twaturaga Nairobi ino bana itiari njari oguo Mirithu ndigwikiria kuria waikaraga ri ndigwikia no akinyite kihingo-ini kia Nairobi na pesa ciaku